Dumelang, ke a le lotjha, ke a le dumedisha, ke re thobela go semoya ka Dr. Magabo le gone ke rata re dire weekly prediction ya rena re ko rena beke tša bophelo di eme ka sebopego mang. Pele re thoma ke rata go amogela ba ile re ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena, ke a le amogela go semoya ka Dr. Magabo gomme ke kgopela gore le subscribe le like page ya rena le kgotle le yona notification bell. Okay, karete tša mathomo tše ke nago le tšona ke na le the magician, ke na le the page of pentacles, ke na le the magician le the page of pentacles. Okay, ka tšona karete tše pedi tše ke nago le tšona akere o botšiwa ka di-ideas tše di botse tše le gore o tla ba le tšona yona bekenego o thoma from today. The-ideas tše ke mabapi le something se le gore se ka o tlišetša tšhelete at the end of the day akere kore le e ka se be tšhelete gore e ka tla le today but ya bantho e kgotse le tšhelete e tla tla but e tla no tla le ge ntše e le kgale mare se se lona kore whatever e le mo go wena mo monanong wa gago ntho e tlo o tlišetša tšhelete ene di mpotša gape gore whatever e leng mo go wena ana mo monanong wa gago ntho e tlo ba very very successful. O ka no e thoma gannyane gona bona o ka re se plus slow but go ka kgotlelela o tlo ba successful, o tlo ba successful ge ko lebeletse ke bona o le motho o le re o creative o rata di-business jwale le jwalo e ka no ba e le something to do le ka mo o šomang ka gona maybe ntho o studišitšeng yona sekolong for career ya gago mohlomong ebile o bo o rata go tšwetša ditho tša go pele o ntse o šoma o register mo registera gona tšwetša ditho tša go pele ke idea e botse ntho because go fetša fela o ka kgona gore o applyele di-position tša godimo and then go raya gore ke more money for wena. Ge e le gore ke taba tša di-business wa kgwetša le gore o na le monagano gore o ka godiša business ya go ka tsela e itseng o seke wa nyatša ebile o se ka kgwetša o ba le go doubta gore what if ya se be successful. Business e nngwe le nngwe ge e thoma ga e be successful, ge e thoma business e nngwe le nngwe e ka snap yane gore ka speed e tšea nako gore e tle e be successful e tšea nako ka gore ge o thoma business ela ntho engwe swantse o tlo e dira pe ke gore o e advertise batho ba tsebe ka kgwebo ya gago and then batho le bona ba tlo no botsana go ka no thoma o etla batho ba bedi ba bararo gannyane mara batho ba tlo no botsana ka kgwebo ya gago and o tla bona e sa tlo gola because ba sa tlo tla wena ba sa tlo go support. So se ka kgwetša le gore o thoma business ebile o fela pelo goba o thoma business ka tšhelete neo e nnyane ke small business already wena o setse o expecta gore commission yona e be ntšintšintši o bo o spende commission ela no ka re thoma business the first 2 years or 3 years commission yana ebile ga re e bone ebile ga re e tšee because whatever commission e le gore wa e kry ka business ela e santse e ede mola se ka kgwetša le gore commission ela wa e tšea yo phetha mabaka a mangwe so make sure gore o beya enough money for your business namka ga e thoma o bereka then commission ela wa e tšea wa e saver for 3 years ke a godiša kgwebo ya gago then after mowe ke mo e le gore o tla kgona le wena o tla thoma kgona ke godiša goba ge le rona batho ba bangwe ba e le gore o bereka le bona mohlomong ebile nka no advisor ge e le gore ke mathomo o thoma business o se ka napa o thoma le o hira batho thoma o ke tirela pele o tla hira motho mo le wa bona gore jale dilo di sepela gabotse gore a kgone go o thuša go sepetša kgwebo ya gago. Okay, ge ke ya go seta bobedi ya dikarata ke na le the death card, ke na le the justice, ke na le the judgment. Ke rata go botša gore o tlhokomele metsamao ya gago, o tlhokomele dilo tše o di dirago, o tlhokomele dilo tše o di bolelago ka gore go na le ntho engwe le gore ka tla ya diragala bekeke ye e leng gore go ka kgotsa le gore o bile le seabe ka re ga ntho owe a se ntho e botse e le gore e diragetše mohlomong ka dima ebile ntho e le gore e amana le masebo o tsebe gore go na batho ba le gore dilo tše le gore di be di bolelwa batho ba e le gore go bo bolelwa ka bona ba tla tseba ene go tla ba le go sekišano ke a tshepa gore ga re nyake go sekišiwa e ka ba ntho e le gore e diragetše mohlomongwe mo e le gore mohlomongwe go tše le gore go na le ntho e le gore e ka ba e tšerwe without permission a ke no ke bea gabotse ke no gore o utswa akere go ka kgotse le gore o ba involved ka ra dilo tša mohuta owe o tsebe gore go sa tlo tsebiwa ka wena le ka dilo tšeo di diragalago gomme o sa tlo go hwetša punishment so ya ba ntho la gore
le go o sena selo nako ngwe go tšele gore tšhelete ga e be gona ka mokgonya ka go ba ka gona dikoloto ke tše dintšhi o se ka ba le monano la gore e re ke tšee eng kae mme ba ka se bone mohlomong o ka thoma o tšeela mathomo ba se bone la bobedi ba se bone mara o tse gore o gare wa tlwaela and mafelelong ge ntho e ka tla ya tsebega o tla tla kgwetšela ka re ga mathata a ma-serious so e ba away from dilo tše le gore ga se tša gago ge selo se sa gago o se nyaka go bohlokwa gore o se kgopele go e na le mathata a tšhelete bona gore na o ka kgona go kgopela kae o kgone go thušega goba mohlomongwe e tla ka strategy se e leng gore mohlomongwe o ka tšwa jwang ka re ga mathata le goba a ditšhelete goba o ka fokotša jwang go bohlokwa gore go sena dilo go shotha dilo ka ra bophelo go bohlokwa gore ka nako nngwe o bolele le manyolo a gago šomiša thapelo go kgopela tšhelete go kgopela di-blessings o bolele modimo o mmotše ka mathata a o leng ka re ga ona fela o bolela le badimo ba gago o ba botša ka mathata a o leng ka re ga ona why batho bangwe ba na le ntho la gore di-ancestors ke batho ba ba tlhokofetšeng ke batho ba ba tlhokofetšeng sa le ba phela go tshwana le nna le wena motho a re motho la ga ba phele nako tšela o ba sokola so o nagana gore motho la mamtlha ga a tlhokofetše a ka kgona go fa di-blessings jwang ke motho wa o se tsebe motho a botšang question a mohutone ke motho wa o se tsebe ka boka la gore ga motho la tloga mo lefaseng o ya lefaseng la semoya motho a le ka lefaseng la semoya o na le maatla and o kgona go bona di-mistakes tše ena di dirile mo lefaseng because re le mo lefaseng re a fahlega go na le tše di dirang ka raphelo tše le gore di a re fahla ra sa kgona go bona gore na gore re attract goba go tseba gore na gore re attracte dilo tše di botse ka ra bophelo re santse re direng so motho la ga ya ka mola lefaseng la semoya o kgona go bona di-mistakes tša di dirile mo lefaseng and ge motho la e le wa geno o kgona go tla go wena ka ditoro le ka tsona di-intuition a kore a le ka go shepa bophelo ba ga gore le wena o se ka dira the same mistake tšela yena a di dirilego so motho a le ka lefaseng la semoya o na le maatla go feta motho a leng ka lefaseng la ka moke because re bolela ka lefase la semoya re bolela ka the universe jwale universe e na le maatla a gore fa dilo tše di botse ka ra bophelo se rena re santse re ke thute sona ko rena re santse re connecte jwang le the universe gore re kgone go attracta dilo tše di botse ka ra maphelo a rena re attracte mebereko re attracte ditšhelete re attracte manyalo jwale le jwalo okay ke na le karate ngwe ba bitša gore ke the page of swords ke bona o le motho e le gore beke ke bona o le motho e le gore tla ba o na le energy e ntšhi o na le mafolofolo e ka ba mathata e le gore go ka tla mathatanyana a maitseng ka ra bophelo ba gago beke ke wa kgotsa le motlho mongwe o na le dilo tše dingwe tše le gore ga di nape di tlo sepela gabotse dilo tšeo ga di tlo go roba moko kore a di tlo go dira gore o latlhele toulo because wena o ready for anything bothata bongwe le bongwe bo ka kopanang le bona o ready go bo solver ga motho mongwe a ka tla go wena a ena le mathata o tlo mo fa di-good advices because kore nka nore mohlho mongwe spiritually goba le energy ya gago e gabotse e positive and then spiritually you are at the right place that is why o tlo ba in a good condition ya go tlo fa batho ba bangwe maele a mabotse ke ka mokgwa o tla beng o le ka gona bekeke okay ke na le the 4 of cups ke na le the knight of cups ke na le the ace of cups mo ke bolela le motho e leng gore o na le mathata ka re ga di-relationship o na le mathata a di-relationship mohlho mongwe le ge ka se mathata ma serious ka mokgwa o mare kgotse le gore taba tša relationship a di sepela gabotse ka re ke bona e le ntho la gore mohlho mongwe ka kgotse le gore o tlo ba le go kwatišana le motho o phelago le yena mo e leng gore o tlo kgotsa o fila o ka re motho ebile o ka re a go rata or something or wa kgotsa motho la o diretse diphošo a e tla go wena a kgopela ditshwarelo and then wena pelo e sa kolo botlhoko ga o nyake kore wena motlho mo ebile o fitlhile mo stageng se le gore o ipotsa gore a ke sa nyaka ka relationship eke ke enough so and then go na le possibility ya gore o kopane le motho mongwe kudu ga e le gore motlho mongwe maybe o single ka se sebaka chances tša gore o kopana le motho yona bekeneke motho e le gore o tlo re go mmona wa kwa o mo rata le yena o tla ra go bona a kwa a go rata so go ra gore when coming to taba tša marato dilo di tlo sepela gabotse wena e le gore motlho mongwe o ka ba o kwatišane molekane wa gago le ge le kwatišane gane jwale le ga kgopela tshwarelo ga o mo go yena ebile a nyaka go mo tshwarela dilo tša mohutonowe mare beke ka se fele le se le dule fase la bolela la solva bothata ba lena kudu ge e le gore o sa nyaka go tšwela pele ka yona relationship yeke
ke na le the 6 of cups, I mean the 6 of wands, ke na le the 4 of wands, ke na le the sun. Lately dilo tša mešomo di be di le mohlomong hectic nyana. Go na le tše di diragetseng ka ra bophelo mo e le gore o bo feel-a ka rona batho ba e le gore ka re ba nyaka go utswa di-ideas tša gago, goba mohlomong kane go bile le batho ba e le gore ba ile ba go attacka, mohlomong la rogana ba mohlomong ya ba physical ntho ya gona. E ka ba something to do le mmereko wa gago, oba something to do with your career, oba something to do le business ya gago. So ke bona e le motho le gore o ile wa lwa ntwa e leng gore e seng ntwa e le ya go lwa ka matsogo, mara kore ka botlhale gore wena o kgone go boloka dilo tša gago, batho ba seke ba utswa dilo tša gago, di-ideas tša gago, di-creative ideas tša gago. Goba batho ba e le gore ba le ka go backstepana ka mola mmereko, motho a rata go bolela gampe mo go di-manager gore ba seke ba go rata, motho o mongwe a dire something se e le gore motlho mongwe a utswitše something se e le gore wena o bereka ka sona, o sa ba šupa wena ka menwana. Ke a go botša, o ya go e wina nthweke, o ya go e wina. Batho ba gona ba tlo wela fase, gomme nnete e tlo tšwelela pepeneneng, go tlo tsebega gore na badiri ba dilo tšeo ke bomang. And ebile this thing e tlo thabiša because lately o be o ja o nyama mo pelong, ke o bona o thaba le family ya gago ebile o celebrata because wena o kgonne go tšwa ka ra bothata bola bo bego bo sa go robatše bošego, o kgonne go wina yona case ene la goba yona ntho ene le gore batho bangwe ba ikhositše ka ra bophelo ba gago, goba o kgonne go claima dilo tše ile go tša gago. Ke go bona o thabile ge e le gore ke motho o utswitše something se se le ngwana kore o sa tlo tsebega, mohlomong le go tshwariwa ka tshwariwa. And then molaetša wa bohlokwa for wena beke mangelo a go ba re dilo tše di botse di tlatla mo go wena, ke beke e botse ya lethabo ka ra bophelo ba gago, gomme dilo tšeo tše di botse di tla bona ke wena ka matlho a gago. That is why o need a celebration. Ke a le leboga, ke ana mo ke fetša ka mokgono, gomme ke re a re kopaneng gape next week, if tomorrow ge nako e ka re dumelela re ka dira daily prediction. Le beng le beke e botse, thobela.